Y4 Evropa, Eagle Evropa. Y4 Evropa, Eagle Evropa. Hvala ti,
Koji je bio Y u 2 Ruma? Kosovo, P9 primljeno. Koji je bio Y Timok 4? Koji je bio Y T4? Ok, imamo li još nekoga za sjedbi? Ruma Zemun Sava. Y1 Ruma Zemun Sava. Upisano imamo još nekoga. Evropa 7-3 Tango Charlie. Upisano još neko. Koji bi nema problema, hvala za javljanje. Koga imamo još? 4 Obilić, 3 Beograđina, dobro večer, hvala na RCB. Koji bi Oskar Piro Tigalo? Ok, ima malo smetnje. Y1 Piro Tigalo? Ok, Y ulice broj 2 Piro Tigalo, hvala najviše. Imamo li još nekoga za sjedbi za Y0 Savez Radio Matera Srbije? Y1 Drina Kosovo, Y1 Uslova Morava, je li tako? Znači radio klub Y1 Delta Kilo Lima. Ok, Y1 Delta također P9 upisano nekoga. Y4 Valjevo, Morava Valjevo P9. Hvala za javljanje. Imamo li još nekoga za sjedbu? Y Timok jedinica Golija. Ok, jedinica Golija, Igalo Cer, upisani najviše za javljanje. A ovo je stanica Y0 Savez Radio Matera Srbije. Slijed povodom 26-godišnjice bombardovanja NATO pakta. Imamo li još nekoga za slijed? Ok, hotel, Ok, Sierra 56, hotel. Imamo još? Y04 Timok Sava, Timok 59. Imamo li još nekoga za slijed za Y0 Sava, Ruma Sava? Ko je bio? Ko je bio? Ajde, dođi. Dobro, glup sam, bitno je da ti čuješ. Y0 Sava, Ruma Sava, operator Y1 Kjerajova, QTK Novi Beograd. Memorijalni slijed emitujemo u prostoriji Radio Srike i Konovac Y1 Hvala Valjevo. Javilo se 215 stanica, još je tu isto bilo vas je jako puno. Bilo je lokalni srednji, hvala svima za javljanje. Ako ima još neko da se prijavi, poslušat ćemo par minuta. Ako ne, ja još jednom da se zahvalim svima koji su učestvovali u večerašnjem slijedu i da se čestitimo da kažemo normalnim uslovima, ako ne da Bože kad zatreba, onda smo i najbolji. Ovo je to da ima još neko da se prijavi za slijed. Piši Paolo Y1 A da, znam da je on, ali nešto
uličnim znakom Y1 Ruma, Sava, Boban i Kutehatra, Raška, poneki put Kopanik, gore su Vedelva. I ovo je večeras radio mreža za opasnost, da se ne zaboravi. Imamo li još koga za redno mesto broj 101? 101 Timon Drina. Ulica 4 Beograd, Kosovo. Jamčnik su 101 Timon Drina, izvolite kako tebi. Dobro večer, Bobane. Isto 101 Timon Drina, Dragi Paraćin, Karađorđevo Brdo. Da se samo nas zaboravi. Pozdrav, dragi. Malo sam se najavio kad sam čuo to brdo, bio sam tu. Baš 99. dolazio sam 3 dana i za ta 3 dana svašta doživeo. Hvala ti na javljanju. 102. Isto 4 GVN. Ok, vama dobroveče, Ipsom 4 GVN, pravi Paraćin, ja sam tvoj dragi Avija, brdo 7. uli trenutno. Pozdrav za sve vas, pozdrav za sve okupljene na ovom skedu memorialnom, da se ne zaboravi. Kaži mu ko vodi sked. Hvala, 103. Ipsom 4 BRK. Ipsom 4 BRK, izvolite. Dobro večer, radi Ipsom 4 BRK, Kosovo. Zlaki Sloboda, Potisak radio Kovačić. Ništa, tako hvala svim našim herojima i da se ne zaboravi 7.30 slušalca. Hvala Brk, kompletno prolaz, kompletno intro. Ipsom 1 VSV.
Beograd, Idol, 2FI. 2FI, dobro večer. Molim. Dobro večer, da se nikad ne zaboravi pozdrav za svo društvo na ovoj talasnoj dužini, ovdje je samo 2FI, operater Boban puta grad Mladenovac. Hvala Bobane, 112. Dobro večer.